دورا قرنطینه ده املی های بون که جخوا بری تجه و وار و قاده بو که درسین کردناسیه لسر زمان و ویجه و دیروک و جواک و پسیکولوژی و فلسفه و متودولوژی زانستیه به لهر وها و قرنطینه روشک وها آواکر که کسیم که درفتین پچوک پیدا ده کرجی جه بپار بمینین. لوما مبریار دا که پار امزانینگاه کردیا آنلاین آوا بکن. 16 ماموستین، اکادمیسین، سپور، لیکولینر، ین کرد و بیانی که دو قادا کردناسیه ده خبتن پشتا خودان هفته. نیزی 500 کس بشداری سمینر آبو، 110 سمینر هاتن دایین. آخر پرتوکاوی جهاده چپ کرد. لوما ایسان مبریار دا که ام زانینگاه کردیا آنلاین دیسان پیک بین. زانینگاه کردیا آنلاین جبو حمو کردانه. به کردیه لخیرا کردانه. زانینگاه کردی یا آنلاین به برپرسیتی دکتر ابراهیم سیدو ایدوغان و گلک ماموستا سپور و شارزه هندن. ما 24 با آوایگی زندی. او برنامه ل پروگرام زوم، یوتیوب، فیسبوک و اینستاگرام با آوای زندی تین پیشکش کردن. ایروز بالکل دیگه شو که فهمت بخير أخي المختصرات الذكر والتجوبة ريزلت لشامل يبقى في التاريخ ريزلت بريت سلاو ريز لوحميان ارساميا ایروز درسا ماموسته سامیتان به بزنن ماموسته جسارن نودیو بربه هم بوانین رزمانا کومانجیه و همجی به رزمانا خو یا که 2010 و 2011 نه 2000 دوجی میشه شو 2005 و 2011 و 2015 به سه ورسیونین جدا و به برفرهکری ماموسته سامیتان حودابو رزمانا کردی پیش بخه و بزنن جه خباتین جرادت به خانو بر و وقت دوم درسی نشانده همون رزمانی که هاتو بون نویسندن به پرانی هر دوباره دکرن به تایبتی جییم که
دوان 10 سال داویه ده پیم چاپ کرن به پرانی رزمان سامیتان دوباره دکیم جبروی که مخواست رزمان راست جالی سامیتان خواه ولی دایم جبر که اویم که به داویه چاپ دکن دو من به نمونه نشانی وداش خواه یعنی کم زیده تشتکی زیده سامیتان زیده نکرنه او رزمان اکو حتی نها با آوایی که برگلاف دهات کرن مروف هری زیده با آوایی که کمپاکت در رزمان سامیتان ده بینه وش خواه لباکور جی و لأوروپا جی و روژاوا جی وکر رزمان فرانس تخبر کر رزمان که ماموسته سامیتان آمده کیه حتی ابهوری ماموسته سفری بود بروی نکاری بود درسا خواه چه بکرایه ما جیه درساوی گوهر بود هیوی دکن ایروش آرام به هلت درسی بکر ماموسته آرام حتی دهان تونه یعنی حتی دهان وقتا من هیه جبر که دهان دوی زر من جمالا دپیرا بینیم تمام گلک دوی چای هم از پیوش ترا بیرم ماموسته فرمود کرم که دوراته بله یعنی مثلا رزمان حتی چی کاتگوری رزمانی تکیداری نافدر قلوان کرده بو نبرا خدا از بام که ابراهیم حتی چی قلا لیکران کرد yani nizam dubare kirin çıkast böylese kategorin tekilleri lekera ve ki dici tabi demam rezman da bejin evte cüreyim beşene haftin ettim yani indikarın kalavan bikin yani uçun bejim kategorin tekilleri evan servar haberin gelus ya kategorin tekrar dama mustemij rezmana celadet betxan des fikir hatta yata ve ekete من أول فاندنا ونحبون نشان ده. باش نخواه أو بكين يعني قال باش نخفتني بكين. باشتري. جبركو يعني أصل رزمان ده ما عم بيجي رزمان بخواه مورفولوجية حتى راديكي يعني باندمن داوي تبي هناك عالية كيم بيجين فونيتيك فونولوجي جيكتير نابي حتى بيجين سيمانتيك حتى راديكي براغماتيكسي جي أو بكين بيجين. يعني للراسية خدها بخواه مورفولوجية تمام برا خود الرزمان كلاسيك بله يعني مجرد ما باشين أخافتني وشغل من سروام ساكنة ميكوي قلوان بكين بله أزقلك هوالا الناس بينو مزبنون هوا ما مصر تنجزر مارين بره هوالا ما أول بره مايكل تشارلز بتاعو داري دكاهاي تجي أنا ما أعرف مرحبا والله هي أجي نبغى وكذا رجالك هبال لناس هنا يعني وكيم قلتي أمي قلا يمكن كاتيجورين بقولي أمي قلا يمكن باش أنا خاطني يمكن كو جرين بيفانتي قلتن هم بيجين مثلا موسى ميجا بالخامة كي برن قصتي بناف كريم بيجي ميجي قلا وان بكين بس بيشي كلنا خب فار بكين بله إيجاد بشيء أخذتني إذا تبي تمام دبيجن مير جلالة 10-5 tane kudnava vandan bejin fakat andek ji veki 5 ka xaftiri dest nişan kiriye u vekidin evji em bejin jmarnav ji jinavderan juda veki 5 u vi avay de bev de zaman bala xadin gelek xabatan da veki 8 5 na xaftini ten ev kedin te dest nişan kiriye yani veki navder leker rengdir em bejin İngilizce ki articles diye heyen bejin hoker cinav daçek kihanek paneşan je tabi diye ve danışın de xabata busmanda ve lugol İngilizce atya destçakırış bu ki artikelci ku zeytir İngilizce baridişi zamanın Avrupa'da baridişi bale yani gori ev bejin mircadat usak bu zamanı kurmancı birin kısati dehen navder ve katandek rengdir tronav leker jimarnav hoker daçek gihanek vaneşan ev navlekerinin mircadatı
امجي يعني دخبات خدا مجي او ام بيجن سر ويسك مجبركو دما مير جادت او كنا بيجن بالا خدا هناك زمان دنداجي همان تشتهي يعني بيجن لقولي خا وكي ما قلت مثلا داود ارتيكل وكي باش كاخذتني هاتي تشكل بيجن الانجليزي ده مير جادت شي بير بواري كمش بقتندك وكي باش كاخذتني نشان داير و ام بيجن اوجي جمار نافجي جناف دير جبت هناك تايبتين خا جناف دير جدا كنا شبوي كي جمار نافجي وكي او نشان بله از جوان درباس مش لكن مجالات كو او كنا بيجن خا دسي شان كنا نمينا كيوان دانا مثلا وكي نافدر وكي از جوان درباس بن از نافدر دست بيكم بله yani navder veki ravekirna bejin ravek işlemamını binir veki nave tegihiye bejin nave terme ne navder hati bikarani yekun navan de dere öyle maneye bejin micaret ev navdekiriye mubxaj ev nav bejin tercih veki navder o yani de penasek yani bejin وكي نابي تشتان نابي هيبران نابي اون بيجن نابي هستو رامانان روكر بيجن نابلي يعني اف نابليكنا كلاسيك يعني بيجن هناك تايبتين نابدر هنا مثلا لقول بيوانين ريزماني نابدر اف جري بيوانا كل لقول روش ميجر تكيشان يعني اف تايبتيك نابدر هنا كوجي باش الدنيا خفتني جدا ده يعني لقول روش ميجري روشا خوا يعني يا تواندي يا خارون بيشن والجوري هجماري هروها بيا ويا مزاين ليش من درس الدقالة كربا مزاين دويشي تناصن يعني هروها دهبو كده خدي جيهو بيبركي تيار كري يبون ما جانا دبا بكر جانا جد دبا برسال بيشن أو بيناسكرنا ديت كريستو هم بيشن ياد فرهنگاوين دا أتيا كرنا بيشن دناب خدا بكي سرناv hebenav da beştibin jali zayn da ben mejer urşeva ten analiz kirin mesela yani embejin vakir navder mesela jali vate ve demem debinerin ya razberin ya şemberin brokar beje jali embejin zayn da ve gotu bu ya nere ya nere ya ji her du behevren gel kutisteki fizyolojik ben bejin medresedinde kala ve kirban bejin ya ji mesela gori eve bejin او جبور راسنی سرناف یا جی هبناف مثلا یا جی بيجن وكي اول بيجن قالنا مروكر بيجن نظام يعني من او ايش بيركنها ياكو بخا وكي هجمار اوه ببر بخا كي هجمار يك هجمار خويا دكال بريجمار بيجن سرناوون هبناوون بيجن جاليه بام ثابتي جالي رسمي سيبا گرينگش بلکو يه سرناو مزن تنویسانه يه هبناو بچوك تنویساندنه او گرينگه سرناو دما مگوت يعني ناوي تشتكي تايبته وكي ناوي تايبت جيته بناف كرنن بيجن هبناو بيجن ناوي كي گشتي هم بيجن يعني دما دارد بيجن همو داران دگرنا بخو لدما ام بيجن ام جودي د بيجن ناوي چي كي تنه دگرنا بخو دما ام هوگر د بيجن سناوي كسكي نشان دمشين جوابي عارفة ليه مثلا هنا كي بيجين وكي او بيجين ناوي كومي مروكا بيجي وكي مثلا قل يجي باز او بخوا مثلا وكي يك هجمارة يجي وكي شيني مثلا بالا من ديك شيء دقالك او دام بيجين نوتشي هذا شيني وكي بريجمار تديتن شاشة يعني شيني بيجين قال هجمارة يعني بخوا يك هجمار دبي بين نشان داين شيني قنده ne şeniyen günde demek ki bu şeniyen günde ki kutu şeni düsey şeni hepinen bejin nava aynı hemen günde de nava güçlü mesela yani gel cemaat bejin gel Kürt em nava bejin gelin Kürt em bejin em dven bejin şeni bajer em bejin şeni günde em yuva var bina bakın mesela minakeve em bejin ve helek navderej bu heyle beze te bezari
qalemçiti da ber şare mesela seva sonra ligulya dare launu lekhin inin khare bezek kabuka beleke frek da xoçu feleke evana yekum sor kine şey boz kine bejin reş kine evana giş em bejin navdir vaki bez serenava mesela kelemçiti ev direkt çiti herhalde çiti da ben şarjı disan navdir mesela sev em bejin navdir guli dare yani darji launu mesela de formali de bana şahidine kavuk u felek büyüyor yani bejin mesela yarın beze sedu yekin beze kavuka spiye frek da haçu baniye yarın beze sedu siye avaji politika folklora kurmancıya abi cigerxuy em kiriyen bejin Livê tabi em rewşên navdêrê jî dibînin belkî bala vek şandî mesela format dewan dide bêzê bez bêzê em bêjin şar şarê ya jî di forma em bêjin îzafekirî de yani ravekê de jî dibînin sêva sor ya jî gulya darê bêjin lawnu mesela forma bankirînê de banklêkirînê em dibînin dîsa di forma îzafeyê de forma ravekê de kavuka belek em bêjin divir jî em xwalo ya çû felek frek da xwe çû felek mesela yarên bêzê sed û yeke kavuka spiye frek da xwe çû banî yarên bêzê sed û sîye dîsa mînakek din wele naçime ber garanê bile naçime ber garanê serê malê bidin nanê wele naçim ber garanê keçik nedin ramûsanê bile naçim ber garanê li vê de tişek din em dibînin lêker jî dema ku di forma raderî de bin bixwe navdêr vekî navdêr têne keştanê em bêjin vekî navdêr têne kişanê û zayen dema jî mêye yani hem tên tewandin hem jî dikevin em bêjin ew ravekê keçik nedin ramîsanê bile naçime ber garanê ew garane gaw golikan mesela gaw golikan wele naçime ber garanê min çêrandî ber tatikan bile naçime ber garanê serê malê nede nanê li vê derê balkêşe yani ji bo ku kafiye were bi ezbarım nan ji ber ku tevî ku nan nêre jî wekî mê hatiye tewandin carna tiştê wisa dibin zimên de ji bo kafiyê ji bo em bêjin helbestê hine cara ji wekî ewa wê heremê taybetiye wê heremê em bêjin mesela ba jî carna ji ber ku şuna ku bêjin bayî dibêjin bayê da ber bayê dibêjin şuna ku bêjin dan ber bayî ji ber ku ba nêre li vê de jî nan wisa kirin em bêjin ji bo ku garanê ramîsanê biyê din re em bêjin li hevkirî be serê malê nede nanê wele neçime ber garanê keçik nedin ramîsanê bile naçime ber garanê yani ser ew ji ber ku me taybetiye wan diye tekîldarî zayen de û em bêjin tewangê de dersa din de me qala wan kiribû yani em bêjin kategoriyên rêzmaniyê tekîldarî navdêrê me dor de qalê kiribû ji bo yekê pêwîst nake em dubare bikin em bêjin tekîlê taybetiyên navdêrê em dikarin wisa bi kurtasî qal bikin em bêjin piştî vê cînav tên cînav wekî em bêjin yani jinavê wan jî diyare cihê navdêra digire em bêjin dikevin cihê wan nîşan din bêjin yani ew di lîteratûra kurmancî de jî gelek nav lê hatine kirin hineka bernav gotiye gelek navê din lê yani cînav heta Mîr Cevdet bidixan ki pronav bikaranî bûn bêjin wekî lê wekî cînav cînav em bêjin zêtir cihê xwe girtiye di soranî dijî wekî cênav tê bikaranîn ji bo yekê me bixwe jî cînav bikartînin bêjin belê ew jî mesela tabii çûreyê wê hene em ê qala wan bikin cînav wekî me gotî cihê navdêrê digire û em bêjin ji ber wê yekê gelek taybetiyên navdêrê li ser wê jî xuya dikin mesela em bêjin tewang yani ya zayent em bêjin cînav kardeşi balekşin taybetî ji bo yekê mesela dema bala xwe ranî du komên cînav ka derdikevin pêşî kuma tewandî kuma em bêjin xwar tabii em tewandî dibêjin em ê paşê qala wan bikin yani
اول سر انالوژی کم دبیجن تواندی یعنی زوی بیش مثلا belki de beşer bir kesane de bile yani bunu ne kadar beşin men format devam diye eze leş berku men her tim ciye navderin devam diye girer. Bu ülke de beşin komat devam diye yani naha yani tut delil beşin tut delilin diakronik berdesti metnine kan beşin valla işte az bu hava bu yani hadi devam diye. Ve ki hem tane dikişan cinafka hem beşin kese seyamin de dibine. Yani evde ve ki zelali dibinin ku katiye format tavan de hem beşin tet tavandın. Süper ku evin tavan gedigren beşin. Yani disa gori David Crystal beje cinaf ev cüre peyvana ku sene fandana rezmande ve cüre girti ya peyvan te binafkirin. Yani girti buna ve çiye ku zede na buhar beşin. Yani na darje darıştın çeyna ben beşin. Dam bala xudin navdere mesaj navdere tkari gerek navdere edin bir dest bixi. Leş cinaf katını kar cinaf kedin bir dest bixi beşin. Tane de kurmancıdan beşin ev doğruya var tavan geden ve ekip mene kidibinin beşin. Yani cinaf kenen beşin xaru em cinaf ken tavan de bitaviti kese seymi de ve kidibinin. Vakidin ejber ve eki vaki komake em beşin closed word beşin yani girtiye. Büyü havayı, evciye navder raveka navderi digre anku ve denimine. Ligori evmişin David Crystal. Yani demek kumrum naxwazı navderi dubara biken bejin se cara de cara bejin hogir ya ji Ali ya ji zine miruşina ve bejin cinav kartine bejin. Jbuye bejin jer cinav te gotine bejin. Yani evji veki em bejin komen ev veki cinafkin kesane, cinafkin şanidane, cinafkin xoditiye, cinafkin lebnavkiri, cinafkin greki, cinafkin pirsiyari, cinafkin vegerok veki bu avayın rukara kemjin cüre ve hene. Veki magoti cinaf din tabetin navdere dinaminin jali zayan mejer u revşe ve nişandır bejin. Belki bir avayış yani azıcım belki havalar ki evte yani eğer bu khazım kurayi tek eviniz kan begerim ser evi Portuke hem dikarim bedominin Portuka dikarim bedominin dur belki levedere mehneki kurt kirtiye o tane belki minak bu mijar be fankırne bejim bu kavara ederse mecaz bejim yani bir avayı ve çetir be disaji heval ditinavançiye dikarim bejim dikarim yani bege berfra hem xwazin cüreyê wan bibînin em dikarin derbasî Portuke ve jor bidomînin. Dîtina hevala çi divê werdigirin? Ama kısa bu xwazîm hav tamam. Başa yani mi ji bu qebareye ve dersê bi vî avaya belkî pir sev em dikarin serê bisekinin. Yani dema me cînav got mesela em dikarin berî kam derbasî mînaka ew dîsa jî em ew bikin mesela. Cüreyê wan bêjin mesela cinafkin kesane yani yekuciye kesan digilen bejin sadece Portekizce bakın yekuciye kesan diyor ki magoti yani koma yekem koma duem yani jberku ev mijarem bejin devede jipiratiye ukiren jata havale meyo derse bejin ev buna derbasi hinkere ders ditin şu kadar hinkere de ev çen jarahate dubare kirin dehbare kirin ye bejin ye kesana magot yani koma yekem ki az bejin az tu ev em hun ev koma dinji veki من تاوی و موان بجن اف کومن مگوت یعنی تواندی بونا کما دوام جبر و کی کم yani ciye navderin tawandi digre her tür. Yani mesela bejin hoger diçe mesela dibistane hoger diçe ve yani diçe ve dere. Yani ve dere mesela ve dibin yani bejin ez zozane dibini mesela yani ez ve dibini yani
ام بیژن آفرین ام بیژن زوزانه دبینه دورد ام دبینن کو کما دوام هر تم جی نافدرین تواندی دگره یعنی جبوه که ام بیژن کما تواندی منو کاربیج کما یکم کما دوام جمعیت کرده یه شانیدان جی مثلا بریا شانی نشاندانه بشه بریا نشاندانه نشاندانه وکی مثلا اوجی وکی او و او یعنی دور نزدیک یا کما خوارو یا دشیم بشین وکی وی وان وی وان ام دویدا مثلا باوی زلال دبینی کو او هاتی تواندن یعنی شبکو بشین جناب که او بشین قرطافین توانگی ای و آن دگره بیو آوایم بشین تی تواندن یعنی اف دبه اوی اوان بشرک بشین او دکبت گرک اولا دبه وی وان اوجی دبه اوی اوان و بشرک دبه وی وان ببی آوایی حتی گلک فرمی گلک هرمین کو وکی اوی اوانج بکارتینن هنه یعنی بشه یعنی ببی فرمیجی هیتی بکارانن بشین باوی کی دلم وکی دین مثلا işte binaka اوی هیا و پر بالکشه میناکا یه پرسیاری هیا وکی ام بیژن کی ام بیژن کو یه مثلا یک کسانه دپرسه دویدره مثلا یک کسانه کی چو او چو کی گوت و گوت ام بیژن بو آوایی کی و کی یا جم بیژن کی جانی گوت مثلا اوانا جی یه پرسیانی یا جی چه مثلا دویدره مثلا چه خوارویه ناکاره چه هات امجین چه دید مثلا هر دوجی اول یا یه دن مثلا کی جانی مثلا او دکبه فرمت تواندی کی جانا من بشه یا اوجی کی مثلا اوجی بالکشه کی و کی نکبه فرم پرجماری یعنی هم نکارن بشین کی آنگوت یا جی کی آنگوت اموی بوی آوائی نکارم ancak karın ancak mesela zamanı galeri de belki bejin ki gut mesela ki hat yani büyü avay dikkat hazın prejmar bükünen bejin le vakidin prejmariya van çena ben bejin yani mesela yine bir nafkiri yani bejin hen hatın hen angot hen ekangot mesela çendangot ye hejmari mesela ve dere hejmar dibin Cinav kan bejin, çar hatın, pencan got, çaran dit, büyü avayan bejin, vaki ye evenen bejin. Ecar, zıvır ye gereki o ye xaditiye, yani cinav ki xaditiye, dirasya xada, xabata min davida min, yani çapa davida min, qala vekiri hani ki, yani kurmancıda cinav ki xaditiye tüne. Yani işte ki ev ancak tıkaditi bir riya ev çedi beş bakın. Bir riya rabek çedi be. Bir riya izafe çedi. Beş bu kim nikarım beş cinav kama ki cinav ki xaditi. Ancak hem dikarım qertafen em beşin ev ye izafe yani vakıtandekan binin ber em beşin evan cinav ki devandi büyüyor yani amen ate avi ame avan büyüyor. Ev cinav yani ev belki ev ki phrase kan beşin yani کمه پیدا که جبوی که جی امریکان قلا جناب کن خودیتیه بکنه جی aynı tiş bu bir gerekli şey yani mücadele çi gerekli gümüş gerek kapata kadar bir karaniye le bir da jidisa enku yani ancak bir avayet karne bu evcidi bir phrase yani jibuye ki cenab ki gerekli şey de kurmancı da yani tüne yazkarım bejim لوكي او اجام خزمه فورمه بداس بخن دبي ام فقطان دكن بنافكري او فقطان دكن او بكارن بجني يعني كوي بكارن يعني كو بكارن كل ويدرك يعني كو بخا يعني كتر يعني وبالكاريا بجن اوين بجن اضافه دبوكي او بجن جناك كي جريكي يعني وي بيفرق بيتنا لي باي او زلال نكرم بجن او جناك يعني اجار جناب ki
vegerok kurmancı cenavka vegerok yeke evji xoye o xwaruye em bêjin neji alî ne tê tewandin neji qertaf yani dikeve ne mêjera wê li gorî mêjera diguhere ne ji gorî zayend de ne ji naghere xwe her xwe ew bixwe mişkileyan jê derdixe yani tevbetî ji alî ev xumamiyê çêdike ji alî watê ve cana û li hin herema cuda ew cuda tî mesela herema me pir tê bikare alî Afrînê wa de jê dibêjî mesela navê xwe çi ye navê xwe Alî ye mesela bûya wê formê bikartîne lê aslında tiştek dixwazim bêjin yani navê wê çi ye bêjin bûya we ya hatta sebê mijare nîqaşekî me ya ew rejî çêbû ergîn rejî çêbû em bêjin yani wî digot di vir de müşkîle tune lê di gorî min di vir de müşkîle heye ji ber ku alî watê ve ambiguity yani ew çêdikim em bêjin xurmamiyê çêdikim em bêjin ji ber çi ji ber ku mesela dema em vê mesela Farsî de em bala xwe didin ew Farsî meseleyê kesan digire mesela de sorayın da mesela yani xom xot xoy xoman xoyan xotan bi vî awayî tê bikarani ji bo yekê jî vê xumamiyê ji holê radike lê di kurmancî de ji ber ku xwaruye ew xumamî ji holê ranabe yani ew xumamî dimîne belê ser ew ez karim kurtesî van bêjim em derbasî bînakan bibin min dî kareke xezala horîke cennetê werdekeke golê kevûtkeke serê bircê li devê derî konekî diçe û tê ye hûn qîzikin diçin ba hev dinê ha bibire min ew ji bîr kir ya ew ên bêjin berbihevîn wekî berbihevîn nav kiriye di Tirkî de wekî îşteşlik dibêjin em bêjin yani hev û din ya jî êk û du ew jî em bêjin ew jî di xwe de pirêjmar e li vê derê mînaka wê min dî ji wê hate bîra min mesela li devê konekî diçe û tê hûn qîzikin diçin ba hev din e mesela vê derê wekî me got hûn yek kesane ye em bêjin tu min dîsa wisa kî ya pirsiyarî ye mesela tu ji min re bêjî ew qîza kê ye keçik divê dewleşê babû ew qîzika tu saliqê wê didî qîza Faris vegê ye navê keçikê binewşê ye yani vê derê em çend nakin min wekî koma ya kes yani jinavkê kesane koma tewandî kesê yekêjmar em bêjin hûn dîsa ya xwaru ya pirêjmar em bêjin kesê duyemîn pirêjmar hevûdin ya em bêjin berbihevîn tu dîsa wisa tu min kê ya pirsiyarî ye tu kesê duyemîn yekêjmar wê kesê sêyemîn yê tewandî yekêjmar mê ye em bêjin salixê wê bi wî awayî em wê dîsa de bihêr dayîkê te çi ji min e xayîkê ez ê te bidim nûşûka min û kê ye nûşûka te û xurşîd e xurşîd didim ber avê lê bireşînim gulavê birakê min e min navê belê dîsa mînakekê din ya cureyekê din ya cinavka ku ew jî yani wekî çi qas cinavke ji ber ku ji daçekan ew yani bir celalet wekî cinav nav kiriye yani lê tê jê pê em bêjin ev koma ku bi daçekan alkayê daçekan û cinavke em bêjin qertafî ê pêk tê cinavkê qertafî ê ew jî belkî bermayî wan cinavkê ku cinavkên likaw ku di sorayên de cinavkê likaw dibêjin em bêjin di kurmancî wekî bermayî wê xwe dikin mesela yani min pirtûk dayê mesela dibe tu hatî malê dibe ez hatimê mesela min gotê mesela yani min gota wî wekî bermayî ew cinavkên likaw xuya dikin bêjin ew jî dîsa tê ber daçekê me bingehîn lê d j b em bêjin dibe lê j p t em bêjin bi wî awayî ew dike yani mesela dibe te jê re got dibe te ji wî re got dibe erê min jê re got ya jî
de bejin dedi dibet male de çend kesen teda male de çend kesen dibet teda çar kesen teda bejin bir avayı evji cürek cinaf kana bejin cinaf kel hafqisti bejin bicadat de gerek berhem dünya rezman de vakan bejin yani tisek hevedudani je da çekanu je cinaf ka hevedudani xuyat kan bejin ser cinaf ka ji em kurtasi karın vantişta bejin İcar rengdir. Rengdeci yani vaki em bejin cali revşu çendani u çavani ve dede nasim navdiran dede nasim. Bu iki jere heval navji de gotin em bejin. Mesela kanate kurdu jere gotiye xeyset nav. Mi cale jere rengdir gotiye em bejin. Yani bejin evi kanate kurdu gotiye jwan haberana de bejin xeyset nav yen ku jure reng ruyen tiştan teheri navan nişan dikin. Renkler du cürene, renklerin çavani ku renklerin resenin, o renklerin peşkeri ku dibin kadar işte gidinin pişti ku ten ber navdera dibin renkdir. Türkiye'de vaki niteleyici mesaj ver ku henik taybetiye Türkiye ezbarım yani hemi renkler vaki navder ten bin avkirne. Bu iki civarı niteleyici ku diye. Mesela Türkiye'de Ferengi Türkiye rezmani de o zaman nasıl vaki niteleyici. İşber kun navder anmışın çavaniye var nişanlı. Rengi var nişanlı. İcar renkdir yani bakayım goti renklerin çavaniye ku çavaniye tışta nişanlıdan bejin yani sonra spiye binge kadar renklerin bir du avayan kan nişanlıdan yek به آلیکاری هم بیشتر راوک خان نشاندن بالکر یعنی پرتوکا سور هم بیشتر مالا مزن خانیه بچوک رویا وی خانین یک جی به آلیکاری لیکره بون یک روشه نشانده yani zanın بیشتر دکویده در جوره بون هنه یک جوان هم بیشتر جی yani روشه نشانده یک جی هم بیشتر گوهرن و گوهرن نشانده و کی هم بیشتر yani to become İngilizce yani buden uşudan Farsi yani em bejin ya ku em qale dikin ya budana farsi ya em bejin to be yani ji bo ki mesela pürtük sonra tamam go pürtük sonra ya ji khani mezine ya ji zaruk küçüke di salvedre renkleri ve te nişanda yani bejin yani çavaniya navdere nişanda ye çavaniya bejin disa ye şanidane hene cinafken şanidane hene ku yani bu khad cinafken bu cinafken ten ber navderi dibin renkdir. Yani numune endejin ev hat yani böyleri cinafke le endejin ev mirov hat hangi ev mirov nişandıdır bu iki jüveki renkdir. Bejin te ev kirin yani. Disaye hecmari mesela yani damama go çar geçen pürtük xandım mi çar xandım mesela böyleri cinafke le dama kutubej mesela çar pürtük xandım من چار پرتوی خواندن لویده او چار دبه ام بجین رنگدرین اوی ام بجین هجماریه شبکه هجمار اوان نشان در بجین yani شبکه چندانی اوان نشان در بکاره بجین yani یک çavani و چندانی نشاندن جب جدان ام بجین Böyle minakeveyem dedin, ama ve kaniye pır sare mesela. Belki megot balikariye lekere bun hatiye kirin. Min du evari xwarine ki xoş xwar, xwarine ki xoş. Yani bir riya izafe bir riya bejin raveki. Em xwarine ki xoş. Xoş livederi renk dere, sarji livederi renk dere bejin. Tamam pır save bikiniye çavaniye bejin çava avek çava avek sar. Yani avek çavaya avek kaniye çavaya pır sare. Xwarine ki çava xwarine ki xoş demiş. Disa mesela beze kevuka beleke, kevuka belek, kevuka çava kevuka belek demiş. Frek da çu feleke, beze kevuka spiye, kevuka çava kevuka spiye. Bir avayem bejin. Evet. Tabi
رنگدر تاویدی رنگدر چوانی yani اصلی نافدران تیم حسابی وکیم گویی او de ev da kurmancıdan bizim renkdir ne güher var yani na kevin tavangi tabii çavani na tevin kaleye çavani dikenç belki renklerin resen renklerin asli ye çavani ne o ev bizim ne güher var na kevin tavangi o zayen bizim zayen tavangi tüne de dikarın پر راحتی رنگدر دکان پر راحتی جه نافدره بگیرن yani demek ki mesela belek bukhal ve deri rengder ele beş belek hat ve deri kasapta mesela miha belek yani bizine şekilde belek yani bejin yani spi mesela bejin dikari per rahati yani bejin ev beki yani mezin mesela bejin rove mezin khaniye mezin let amkari ve beki mesela mezin ma hat ve deri bu nafdir yani leker şey bugün renkdir bir rengi çavaniye pricaran bejinci yani evi xadir nafdir xadirlen bejin o evdim vaki nafdirci tem karani bejin mesela bir de çavreş yani yeki çavreş mesela geçeki çavreş ele karibe çavreş amen bir deri امیجی توکی نافدر بکارن بو رنگ تابعیتی نافدر ایجا تابعیتی امبیشن اوی رنگدر چینه رنگدر ده پایه هیه yani payه asایی یا هفروی yani براورتی یا برسترین امبیشن اوی ده هیه yani baki baştırın امبیشن her ev kar baş eli evitin baştırı bari baştırın evi hane, kare baştırın evi hane mesela. Elbette ev taybetiye ki renkleri yani. Cüreydini peyveteni de hoker eden hemen tiştid bine. Tabi farkı yani farka bejin hokerin çavaniye o renklerin çavaniye evet o yek çavaniye navdere nişanda yedin çavaniye kar nişanda çavaniye lekeri nişanda. Yani ev dar bilinde demata gut lüvederi evet çavani dare nişandan de mesela çok bilind fırya lüvederi de be hokeren o vakidin böyle ev pileye wan em bejin balikariya hokerin vaki gelek pırrek پر gelek biçek zede tevrici te nişandayını evana hokerin tem peşa navdere embejin ve kurtkin vate ve bertirdik yani jikentirdik embejin elzlam geleki çavsor mesela çavsor bedere eve geleki jil bedere hoker embejin robe her jir libi gundi dici jir renkder embejin her bedere embejin hoker gulam bijhem bu gulam bedevtir mesela bedevtir. Böyle ve gut renklerin çavaniye, bejin vasfin, cerada bejin cürevaniyek, renklerin şanidani, renklerin çendaniye hecmarin, renklerin nebnafkiri, renklerin pirsiyari mesela. Ez bu khulama qandu dari ve bejnu bali wan simbu bera mesela. Libedere ve bejn yani evi bejni. Libedere ev buxava ki renklerin belki hatına ber navderi ve nişandır. Yani ev renklerin çavaniye. Rastiya xoda o cinavkin çavaniye. Ajiye kesane. Ez ser singe keverda çekim xan u mani. Koç ku seraya. Memeke keleş memeke keleşka vamen minani joteke fincanı ferfuri. Ve der balikare şibandine bejin. Vaki freze ke evet dersin yani. Merv deyn eser tahmek zer zivin bir de deste ağalara. Keçe bira deste min ber deste tobe be. Deste min beş amel mali nebe. Bira deve min hala surete sur beketta. Surete sur. Bised dari
سد داری بنه پیه من خستانه براز سد داری بنه پیه من خستانه سیست زری جرم من هبه جرم من تبه کچه خلان باوی وره ام قول قرار هفره بکن کرو کل مال باو بچی کاغلا اردرما شویتی مثلا بیداری ام بیجن بردیا پاس پارتیسپیره yani بیجن پارنگا دما بوری بیجن حتی دست وقت yani اون زن مثلا اوی جازت وکی روایت که بوار گوتیه وصف ناکریه لیکران ام بیجن با آلیکاریا پاشکرا ای ام اوی دست بیجن yani rengi rabdesin. Ketti, şuşti, tipi, fasti, evci durayken bizim rengi ra le evve yani mümkün bu tip past partisiple yani bizim parenga dema boyu. Diçi kabla Erzurum'a şevdi mesela. Mesela hey çarşıya şevdi yani sana. Kutinga derdu dermana jmen rabbin bekir. Heçi tamamın teye binerlici başe bizdir. اوجيش برتكا حجي جندي بله ماتن هوكرا باكي ما قلتي هوكر جي تشاوانية وان بيجن اوي نشان تشاوانية ليكرا نشان كارك تشاواتي كمان بيجن تشاواني چندانية وي خيبتية وي نشان اصلا هوكر مروكا دو استاده الجربس يجعلي بيجن بشه خفتنی به ملوک گرس یک جالی سنتاکس به ملوک گرس yani böyle beşe ki ambejin abi hevuki yani ambejin bu hemane ki hevuki için bu kadar endez belki ma قلت hokerin şavani كانت جيهنا مثلا لكو جيكو بكوبا بكرة hokerin جيب برجر hokerin demiye mesela اسمات بيجي مثلا يه دم يعني مثلا يه أوين بيجي يه جي بريجارا مثلا أوين بخا أم بيجي أوين نادرن ليش بر بالنبى هبوك ده وكي أم بيجي وكي همارك هبوك هو كره مثلا از دچم آمده دوی داری أم بيجي آمد بخا أوه يعني بخا نادرن ليه بالنبى هبوك ده وبخا أوه هو كره جيه از bu iki mülklerine hoker aslında bir geldi. یک belki beşek ahaftine یک şu ki بیش همانه که هوکی مروکره هندلس بله مثلا میناک از دو پر زو هشیار بود مثلا دو یا دمیه کنگی دو yani duyuyorum ya pertiyari cevdetin kengi lku jiku bukuba mesela bana geç mesela pertiyari persa hokere dikenen bir bu çava mesela bu çend mesela az du per zu hişyar bu az billah zubaz mali derketin mesela az çavan mali derketin billah zubaz jiku derketin jmali derketin evciya evet yani ya cihe mesela hogur pır hedi demeşe embejin ali heditir demeşe mesela yani de hokerin çendaniye çavaniye daji ve ki rengeran o paye heye playa wan heye playa asay playa embejin hevruyi yaji beraberdi uya bersterin hogur pır hedi demeşe mesela bejnavi pır lüvelerin minak lüve evet böyle ben heydi meşe lüveleri distal lüveleri hokere tabi megotia yeko hem rengdera yani hem ji evanen beşin hokeren bukhar yani astawan playwan beş evdikin jali ve teva qultukin vaki per hendek piçek gelek ambeşin ev bukhaji hokeren ev jurek hokeren لبدري أم فهم من أكاد بنيا فر لبدري هو غير فر هدي دمشة لبدري أصلا أوي نشان ده هو كره بخوان نشان ده بجناوي فر كرته
به درجه یا رنگ داره نشان ده کرد بخواه رنگ داره هم بجن پر اوه یعنی پر جی هوکره استا اوه مثلا استا اوه رنگ داره نشان ده مثلا وی دوتمه زو بگوته زو مثلا وی دیسا یا زو بجن درنگ مثلا وی ده اوجی هوکره دیسا سبز دو چوما مالا برانگ خواب میوانی من چاق خواهی کر گوی خواهی کر نمال خواهی نکوانی مثلا دیسا سبز دو اوجی یعنی وکی فریزه که یعنی وکی کومپیده که بله سر اواجی هم کارن ببیجن وکی مگوتی یعنی اوا بنگهی یا هوکرن اوا یعنی چاوانی و چندانی و هم بیجن جیه و برگه اوی نشان ده یه بیشتر لیکران نشان ده کارک چاوا تکنه بیشتر لکوت تکنه کنگی تکنه بیاوی وی نشان ده بیشتر و هر وحاجی اوی هم بیشتر تبر جرای کوانجی تبر هوکریانجی اوی آستاوی نشان یا رنگیران اوی یعنی پر هندک بچه هم بیشتر بیاوی پر هندک مثلا بله اول دایچه کن حتی به پرسه هوالا هنه یعنی جی گلو امن جبل او بکن بهیلن درسه کدن جالیه دمه با ویچه یعنی من پرسه او بکن آنجی هم بدومین ایتنا هوالا چه دویوال ما كنا تشابه قدي يجبو من يعني كنا ذي هبارة بيجين الدوار موجود كنت تشابه قدي وهذا عشان كنت الجزء بشين قطاري يجي كتين تيجي ورك مثل كتير يجبو من يعني كتير تيجي دابش كنا برام كشان الكلام تكشف يجبو دابش كلمة يجبك طيب بنيتي تخلي جدا أبنر المناطق بكل المناطق نوعها خلي بالك جات خبرته بله اب كذا منه شبك أدري والله الجو ولا المناطق نوعها بكت جري وانده إذا كنت بش بدي حمود ترهز على الشاش يعني قلت المناطق بذلك ومن ذا قليلا ما قلتش وهكذا بس عندك مش حتى من دلوقتي اقول مو يجي كم قبل فيرسيونامي يا رجل مراوي ده يقول لك انت عليك تحبوش يا رجل لا بشيء تزامن يا لساسا بلنده جبر كل فيدري هنا كده ام بيجن او يعني كوم كده يجبوك يعني وكي مقلت دا نما برتكي ام سري بسكن باقي يعني وبردر يجبوك من قاسه يجي الفيدري هنا كي يعني بچاوکی لینگویستیکی یعنی جوی کلاسیک زیادتر وکی لینگویستیکی جمع لبنا سکنه وان فلان زیادتر لگوری آیه ام بجن زمان ناسم مهنکی او کریه بجن خاصی وی او کریه يعني جبال او بشك تزامنه ده بشد يعني اصلا تزيد جوه يعني بيجي ده بروتيكين رزمان انجليزي تحلیل اوان کردیم از سرویتش دیگه بله بابت يجدكم من نطق حتى حوالين بنت الشيخ وأطماطات هنا غالبا بيجي دنجين باش ناي دنجين باش كده قالوا دنجت بتشكي ولا يعني از بيزن بروبلم تانية ليه بتشكي وكي خرخية بيجي هي ورا بيجي وعطي نزل ولا ما وانت de شيروبيا رجال وهو كان عنده تبي عند بيجين أو بعصير تشتكي كده لبأركا خذ تبون رجال وهو بله لما كنت أقول لك بارتيش مثلا بيجي الصورة رجال ديوار الصورة وديوار الصور الديوار الصور بيجين يعني قبل كده ديوار الصور بيجين قبل الجيران الجيران والجلالة للصورة الدودة بشكل جمانة متجلود ورد الصور براتيجي رجديرة عن صور دورده نقديرة كنشان بده لك مثلا رجديرة صور محمود بالخارجين أو محمودة دولة
تشتكي الكتكي نشاندم لأسورة بشغي صوربون وكأرك من رنجرك نعطي القرآن. ama yani ev çavaniye ve nişandı yani dise çavaniye ve nişandı o da evet evet belki yani de mesela de İngilizce de ravekine ve de pır zelaltire mesela. Evet. Yani belki mamusta Michael Dikara zelaltire bu ki mesela de İngilizce ecdama kukala rengdera dikin de bejin bir dua veya xan nişandı. Yek riya izafe yek ji bir riya em bejin ev yani hatta it is red yani. Evet. Başlayın göğük derfist. Göğük derfist. Yani I am big, you are bigger mesela. Bu riya yani bejin. Devir yani yani eğer birse mesela story de yani kalat haybeti ekvidik yani bejin. Yani خانی مزنه yani. Kara mezin buna khani diken beşi. Hem khaniye mezin demete got eve de avediş beşi khani mezine beşi. Vay Michael Jared beşi predikat nominatif. Ha. Rasta. Jber ve ez beşim yani rengdir buna ve burada bir müşkile mamusta. Ya ev yani Türkiye'de mesela bir belki kabul nakin yani از بیشتر وقتی رنگدار قبول نگیری تایبتی ترکی وقتی میگه یا شخص بخواد رنگدار هم قبول نکنه یعنی بیشتر نیتلاییجیه او همیشه وقتی نافدار قبول کنه yani cümleye teydiş mesela mercem konu kırıcı bu kadar ser bir fikir ev dar bilinde çok bilind fırya dara bilind bana her numuneyende bilind her cer bu vasfekidin ve erkekidin hatiyep kararın yani bimin burada az bavarım de dabeşkirna yaji ne bejim dabeşkirna veli de şayet savet yaji penasave de vak de kurmancı da nezelale yani de rezmana mede nezelale bimin va yani bimin zarar jberku yani çavaniye navdele nişandı de demek ki pirsa çavadaki bersevedi de o yadici yer lekele nişanısı dar ama çok bilind fırya çav fırya bilind fırya yani لقاونا نقدر هبوط تنبه يعني برسام الأول ما مستع تلمن نقري هاج بركة حول لا يعني bu efendim mesela bu zarar kırmıyor mesela yani gavakum navder aku ev çavaniya ve nişan de havo ki de ne hatırlat karanin galo emel çavar renk deriya bilindbuni nişan dedim gavaz bejim ev bilinde u gavak bejim ev dareke bilinde ha yani lüvede tabi ev dareke bilinde bejim yani ev lüvederi tabi ev yani şuna dare cinav katiye bikaran yani. Ha okey. Cinav katiye bikaran. Yani dar buxanat bikaran cinav katiye bikaran. Yani ya işte beji ev dar bilinde lüvederi ev avederi mekut ya ev buxaji renk deren beji. Ha o da beji rasta o haberat hep Türkiye jera bejin hamur renk der asli xoda navderin. Erka xoda fonksiyona xoya nava hebu kele de renk der. Ya Türkaş kesin diye ne zanım le yani renkler buna navan ne tereser erkevan piya bakırım. Yani bixwa xuya mesela ha de evet megote mesela zaman nasi demek renkler evdikin işte ki bale dişin çiye mesela paye yavane yani bilindtirin ambejin yani ev taybeti ambejin yani işte biggest mesela yani ev taybeti heye mesela çavad navdere da mesela ev heye prejmariye kejmariye ve heye ambejin de vakit taybetik navdere de ev kirinci je credniye peyvant diye cuda kırınan beşin ye renkleri ev yani ya Türkiye'de mesela yani belki evci be evi çeydi mesela Türkiye'de be kartafe yani be ev grey çeyna ben beşin yani başka yani büyük, daha büyük, en büyük, büyük hava yemişin çeydi yani. O tiştekilici balam kışan mamusen ne bir babetata ve alakadar le jbeku dom dersi de bahs kırı u kamuran beterxan rezmana xoda jera de beje lekerin pronavi yani vak yani xastiye jera beje lekerin refleksif pişti ve az ser fikri mugot yani kamuran beterxan çuma vaha binafkiriye ev binafkirin de Fransi de heye jwana de beje lekerin pronominal jbeku Fransi cinavka veganok jibo her şahs ki cudaya mesela Ahmet Fateneye be Fransi jibo az müheye jibo
tu te heye u ji bo ew jî sö heye. Ji bo her şexsekî cuda tevkaran ji wan re dibêjin dekirin pronominal. Lê ya kamuran bedirxan dibin bandora rêzimana Fransî dima ew dûr de bana biçin ji xênî babeta te lê dûr bîra hevala vebînin kamuran bedirxan ji ber bandora rêzimana Fransî ji wan re gotiye lêkerên refleksîf yani lêkerên pronavî ji wan re gotiye. Şu tu dibînî ji xwe referansa rêzimana zimanekî din tim ji me re dibe pirsgirêk carna dikare alî mirov bike. Nasîrê carna jî astengiya mirov re dibixwe. Rast e mixabin. Jeka hevalên din heger pirsê wan hebin heval nû karin destê xwe rakin û karin pirsê xwe bêjin. Çend bi nivîskî jî hatibûn waya mamoste tengezar dipirse dibêje bo nimune em dikarin bêjin çar xwendekaran xwend ev li guhê me pir nesaz tê. Nesaz çi ye mamoste? Yani uyumsuz belki çekse xwezin nesaz. Xwestî wê bêje. Yani wek bêj yani bi min wek acêb tê yani werxwe. Ez parvekinê bisekinirim newsa ekranê erê tu karî bisekî mamoste. Wekî din sadin yani çar xwendekaran got çima ev yani ji ber ku çar li gor yani hejmara meqala wê kiriye cureyên peyve kir meqala ji marnava nekir ji marnav tedî li gor celalet çima ji cureyê diniyê peyve hatine cudakirin birên qise tê ji ber devanga xwe mesela yani dibêje yek bi ê dite ve yekê em bêjin û duyan sêyan çaran heta 19 20 em bêjin 20 30 40 50 bi ê dite mesela ew hêj müşkile yani bêjin nîqaş servê jî heye mixabin mesela ji bo yekê mesela ew dema ku dibe rengdêr devanga xwe derbasî navdêr piştî xwe dike yani çar mirovan got. Na tengezar servê napirse mamoste waya tengezar dibêje domet dersalê kira di behsalê kir û behsa îstîsnaya ergatîfê mikir min behsa kesê sêyemiyê pirejmar kir min got îstîsnaya ku li ergatîfa kurmancî de ye tengezar dibêje em dibêjin çar xwendekaran gotin em nabêjin çar xwendekaran got. Erê ew mijara ew ye ergatîfiye yani. Ji xwe tekane îstîsnaya em bêjin avarteya ergatîfiyê di kurmancî de ev e yani di hemû devokan de jî em bêjin yani kesê sêyemîniyê pirejmar ne li gorî em bêjin bireserê li gorî kirde têkişandî yani hemû devokan jî sezgîn dipirse mamoste dibêje di kîjan zaravaya Kurd de cînavkê mêr cînavkê mê û nêr heye. Nizam dixwaze çi bêje? Yani cînavkê mêr ne di kurmancî de jî wî wê heye. Bes di zazakî de em bêjin forma wê xwaro jî wekî aw o ye mesela. Şu zazakî de lêkerê de jî xuya. Erê yani dida zêdetir em bêjin. Ji xwe de ew de yani di soranî de tune ye ji xwe zayan tune em bêjin. Nêrûmêdî. Ji bo hewramê ez nikarim tiştekî bêjim yani agahiya me ew qasdî ne. Malek mezin ew wek zazakî be mamoste. Yani ihtimale ji ber ku ez barim de ew wê de jî yani wekî dibêjin sab diyalekt wê de jî cudatî hene diye hewramî de yani hewramî goranî de. Belki mamoste Michael karbe zelaltir servî tiştekî bêje hewramî lê ew ê de yani mesela di zazakî de di forma xwaro de jî kesê sêyem nêrûmê cudatî lêkera de jî heta diye duyem de jî mesela yani hereman diye wek soranî ye mamoste dibêje hewramî wek soranî ye lê zayen tê de heye. Erê erê wekî din hevalên dinê ku dixwazin pirsa bikin tabii heger bixwazin bi deng bipeyvin baştir e ji ber ku nivîskî ez ber nagêjim carna heger bixwazin bi deng bipeyvin baştir e. Lê ka ez ê pirseke provokatîv tişte bikim. Min na provokasyon nîqaşa pêş dibin mamoste zanînê jî pêş dibin. Wek metod jî kar tînin. Min bala xwe dayê ez barim gelek hevalê me jî wê birav dikin tevt nivîsandina xwe ya kurmancî de qaydeyên rêbera rastnivîsînê bi kar neanîne. Divê ew de diye tezê de ew berî yani berî ew ê bû. Tez di 2016 bû 17 bû parastina wê kir yani bêjin hê ew ferheng ew rastnivîsê neqediya bû. Tabii tiştekî din jî heye mesela niha bêjin hînker asta sêyem çap bû hînker asta yekem jî wê çap be
يعني دور داجي او هناك يسال بريار انستيتي يعني انستيتي دوار راستني سيدا او نكرت يعني بريار مثلا ثابتي ده مجرد بريار نكرت تجبوي كيجي يعني از ذكر سروان فرض بكم بيجم دبي هون وكي من بكنا بيجي يعني جبوي كيجي مثلا استا سيم يمكن استا سيم جي بيجن بالدور راي ده نكت يعني بالدور راي ده بيو راي ده بيجن ديسا مثلا اوجي يمكن استا كم جي بيو راي ده يعني شبركو او شابتكن وهناك او بخاجه مش دستيوانيه وشانه هي بخد دواري رسمي سيد بريار بياخذ بيجي از ذكر سروان فرض بكم بيجي و باور دخوازه تشتكي بيجي كرم كباور تكار مخوفنا خبك باور فرمو ماموستا بارباش ماموستا بارباش ماموستا الجبري ده بيبرسي مراق يعني دنگه خب بچك بلند بك دنگه تكن ماموستا ببوره نوها باشتر بو ماموستا اجي ماموستا ادبيات تركي يا زماني تركي ماموستا بله دما مريف الجبري ده ماموستا دما از رزمانك كردي ويا تركي ديني جمعتو يعني دابش كرنا و لغورا جورين بايفا دما مو دابش كي دوري ده مينا هافن ازله مستعدلكت من الهندور كرابالوك وزاروك نسكرين بلكي جبرويكيا ما هذا كتاوتي ماموستا باشا يعني ماموستا سكورتاز بيجن بلكي يعني ريزمان او دمام مريف بايفات اخي دوري يعني جورين بايفا يا تركي يا كردي وكذا ماموستا يعني دداوية له لي كرتي افناب حموس معنا دولية قالوا تفسيرات تركي قالك السرمه هي عندما قام كرتوكا رزماني تشيتكن اميكا تركي دين جم خموسا از جبلي تجد بجم حمول رزماني دي يا جات علي بدر خان بشتي جداتره çünkü باش شيء يعني نقول كوميت شيء من افرس كرما مستا وتشتكي ديجي ما مستا امنا افرس بلكي النسر فينايا دفوكنا دما مستا ام بيشن اسبيجم ديار بكر دركتي ام نوروز بيروز بح بيت قدي امنا دما قلت شي توريا دتي جزيره بر بهديني بچي حتى دبي بيجي يعني بي اي دريشتي قلت نوروز بيروز بي قالوا او اي دريجه داويه از بيجم كردي ديارت كما مستا يعني يعني اللي كربونا يعني نا على خير كرديتين يعني از بيشي او بيجم يعني برهمن رزمانی یک کردی yani یکم پیشی جسد درکتنه از بام گل او yani مبگیشه باید دست بگیره تدی کی بود گام جس ساکوی اوی درکتنه گوگل اره اجا امج مثلا مبگیشه به هوار yani بخواهش مثلا به نوت امیر جلالت یه هوار دست بگیره yani هوار بش به بش او بکرمانجی مثلا بش به بش او کردن بیجن و اريد بفينا مساج بركو تزمانه تزاني تلقوري وان او ديكن بجين والله خدي تركيا وانجي لي طبي اول قشتي ازبان مثلا بشين اخافتني حتاني بلاتو دشين يعني جوي دست بدكن وبرانيجي لسر بنجها اللاتيني چون يعني او نابلكرنجي لاتيني نج بو كيجي علاقه بتركي تركاجي جور قلت يعني بجين زمان خو انينه و دوی واردش تدی جداتی وان هنه مثلا اکولا فرانسی و اکولا انگلیزی چه دو جدایه مثلا فرهنگ هم بجین مثلا دوار اوی دجیر yani زانیگاه استانبول هم بجین زیتستر برکه وار دروانا چونه کو اکولا مارتینتین هم بجین yani o mesela Boğaziçi Hacettepe var ziytestер İngilizce için hatta yani ki mesela tabii Chomsky var dikin yani دوان جداتی هنن بجین او پرانی یا وانجی یا جی انگلیزی یا جی فرانسی گرتی يعني
بيجي يعني او تركيجي بوي او يعني حتى اوي وان بيري وان اوي دم سيك جوان محرم ارجين مثلا هي محرم ارجين بو لا محرم اوقاتك محرم ارجين دقيقه ما مستقر يعني اوجي دوار جرامر ده يك بيشنجي سركيش ايه زانجا استعمل بو راس تمام محرم ارجين محمد قبطان او فات كبلين محرم ارجين هي ما مستير محرم ارجين كيوان هي اخي هي يعني مساس بيرمز ما يعتبر برتغالي بام من جهه انا وايد خندكارين دنيا ادبيات اوج بيش محرم ارجين يعني اول مثلا بيجي يعني وانا قشان زماني اوي كرتنا بيجي زماني اوروبي كرتنا ويا كرمانجي دبي باره بشي اخرتني ده جهه جدانا مثلا ما قلت يعني تلقي اسباب يعني او تنيه تبونا بي جمار نافتنه يا جيم بيجي بقتاندك نبشك اخرتني يعني بقتاندك تسولي يعني شو او تنيه بيجي بقول يا زمان مثلا انجليزي وكي ارتيكل وكي بشك اخرتني تدنا بيجي زمان متى تنيه يعني ارتيكل تنيه يعني بيجي ايش بقول كي كاس ببينه بالقول زمان خليتني اللي بنقها وانقشي حتى اني بلاتون دشي يعني حتى يونان انتيك تشان بيجي حتى فانيني دشان بيجي حتى ست سالا حجداجي حمو پروردهيا زمان ناسي و زمان ناسي سر لاتيني را تحت كرن ترانسفير اوروبا وهاب اجا مثلا تبالا خدي فارسي وان ومثلا زيتر سر عربي دشان يعني همي ترمينولوژي وان سر عربي يعني بيجي يعني وان دم دوي هدي خوازم فارسي بكم فارسي اجي تسير انجليزي او كنا بيجي ليه او انا مدرسه ماشي مثلا ليه ماشي بكلام بري سر عربي دشن يعني سر جرامر عربي دشن مش اسمه عربي دشن مالتها مستر آبادی گلکس پاس نهاجی دوره بدیم حسین و دریا که تو شانسی خود ما مستوی کیش تردد. بله کلام. یا رزمان از ما مست. سلام و رز دنباش. دنباش. ما مستسامی پیشکش خاکس سپاس دکن. ما مست پرسامن سر او جبود داشته که تبکارانی تبو ج تا اوج دبن جناف. يعني مثلا پاشتاجه کمزان بیده کتیاد دبوک يعني زمان ده جبر کوله لاست عاقبن امزان ده پاشتاجه کوی داره هیو دکوی ویدمی او دبی چاود دبی جناف يعني مروزان داچکا اما داچکو دا يعني جوريك داچکا يقول نيجي دبي جناف كين الهفقستي جناف كين الهفقستي ما قول مثلا داچك جناف كما هي جناف قرطافي ام دبي جناف لكاو او جيتيا ايه يعني ما قول مثلا ام دبي مثلا من برتيك داي لو دري او ايه و دري تشيا يعني مداوي مثلا من دسي خو خستي يعني من خست ويدري يعني خست او جناف كي اجا او تي بر داچكان داچكي ب ج د ل تي بروان دبا جناف كي الهفقستي يعني دبا لي دبا بي دبا تي ام بيجي جي يعني ام بيجي مثلا من جيراغوت يعني من جويراغوت من جي خواست مثلا من جوي خواست من جي قرت مثلا من ليه خست مثلا من ليه دا يعني لو يدري او جناب كاين هاد خستي بالي وكيدن فرسك لسر هنكري هاتيه علي عبدو دبيجه تاغوتيه دو بارشان فرسك برساو سر گلکی از درباز دکش برکو تبرسباوی داد نواخت ناخده دبیجه هنکره دو یمین ده باورم یا بلکی یاسی یمینش به دبیجه جنابه ده دبیجه توانگا نافدرم در نیر نمجبوریه لو ابنه شاشه تبلهوی سری شاگرتان ده چه ناکه وقت میناک مروب دبیجه ویزلامی و مروب نابیجه ویزلام گلو مروب کرد ورده دبیجه توانگا نافدرم نیر نمجبوریه او توانگا نافدرم نیر نمجبوری نگوتنم می جهادته يعني
او yani de pratik da dama kutubala xo bide heremên ku em bêjin wekî iyi bikartînin ya rêzikî yani ya regular bikartînin heremekî gelekî teng ez karin bêjin yani lê rêzik ew e yani egem rêzikê qebûl bikin divê em hemiya li gorî iyê bitevin egem gorî rêzik çünkü burada istisna tune bêjin teşqale tuneye yani aramî gotin mesela lê mesela li gelek herêman li şûna wê heger têre aya jî hebe em bêjin yani ev eya kiteye dawîn tê tewandin dibe yani arêm got hatta dersa din de hevalekî pirsî bû pirsane dersa wê bidin şey bersiva wê bidin rast da dihin herêma da kiteye yekemîn de jî mesela herêma me jî wisa dibe nabêje dibe zêve got zavê got yani dibêje zavê got ya jî dibêje hinek jî dibêje zêve yani rûya avajin diya ew da bîjin rûya avajê ditewînin tiştekî din heye ku li hin herêman ev enine iyi yani nabêje ez nên dixwin bêje ez nîn dixwin tavêtê aliyê çewlikê we dere mesela bi iyê ditewînin yani iyi ya navî jî dibe yani dibe nîn nabêje nîn ew form jî heye em bêjin ew jî heye îcar ji bo vê ki mirce o li hin herêman jî ji binîva navdêrên nêr natewîn mesela derdora Amedê wisa bêjin Amed got nabêjin Amed ya jî Amedî got yani îcar ji ber vê rewşê Mir Celadet em bêjin û yani ji ber ku yek tewan dibe ya din ne tewan dibe ji müşkile zêde nake ji ber ku yê mê bi rêk û pêk bên tewandinê hingî yê xwar jî em bêjin ne tewan dibe ji tevlehevî çê nabe ji bo yekî Mir Celadet gotiye mesela tewandina navdêrên nêr ne mecbûr ye îcar ev taybetî di gelek em bêjin zimanê din da jî hene mesela di Farsî de ji dema ku tişna hîn dikin em bêjin pêşî li gorî qaydê rêzikê hîn dikin em bêjin zimanê nivîskî ew dikin mesela dibe mesela mî goyem dibêjin mesela lê ku tê axaftin dibe mîgem yani Kurd dikin em bêjin wê rêzikê em bêjin li gorî em bêjin zimanê rojane zimanê em bêjin di meriyetê da zimanê gelerî ew dikin em bêjin Kurd dikin lê di nivîsandinê em bêjin dibe mî şevet de kes mesela nabêje mî şevet dibe mişe yani ji bo yekê jî ev taybetî di ew da jî em bêjin yani di Kurdî de jî mirov dikare bêje yani pekî rêzikek em bêjin pekî hêsankariyekê min sebikbûnekê ew pirsa heval hecî bû bi şaşî got Alî Abdo heval hecî mijwara vîdeoyên dersan şandiye mamoste bi zelalî ji xwe bersida min aynı tişt dersal ser tawangê de jî min gotibû erê tawanga navdêrê nêr ji ber ku ez jî wek mamoste Samîtan dikim tawanga navdêrê nêr ne mecbûriye Mir Celadet jî gotiye û yani ruhê zimanî wiha ye tawanga navdêrê nêr nötralîze dibe lê belê di rengdêrên şarkî de mirov nikare wê jê bavêje me berê tabii yani ew wisa ye ew wisa yani vî tiştî tê bêjî tu nikarî bêjî vî tişt yani tiştê ku sana be ew ji xwe bê ew dike îja kesê ku dibêjin bila bi iyê teqez bê tewandin jî ji xwe wê numuneyê nîşan dibêjin dibêjî vî tiştî vê sêvê ji bo yekê jî dibe tu ew ê jî yê nêr jî teqez bitewînî mesela yani me mesela warekî inşaatî bavekî xwazayî sürüştî li herêma me hemî navdêrên nêr yê ku tê de ew hene bê îstisna têne tewandin yani dibêje ez diçim êş nabêje ez diçim aşê dibêje ez diçim êş ji bo yekê mesela yani li min rûniştiye ku ez bê em bêjin müşkîle em bêjin yê ku tê de ew hene bitewînin rûya vayî bitewînin îca ez dibînim mesela gelek kesî ku iyê ditewînin yani derbêdana wê cexta wê şaş dikin yani mesela yani wekî ku bêje azadî got yani rûya ve bêje azadî got wê çaxa yani mane diguhave azadî got nabe yani azadî got yani azêd got ji ber ku hîn nebûye em bêjin yani ew
رزق ور نگرتیه میشیم باقی که سرشتی ور نگرتیه جبوی کیجی اوه میشیم شش بکار تیب کارن اجا هنجارش tabi ev dibe veki zulmetti mesela bu Ahmediyen mesela ergatifiye zulme mesela ve yani veki kuzmaneki nuhim levante yani من ويديت جوارا يتفرفر حتى يعني اوجه Eyvallah. Gelek spas. Nuhaji Muhammed ileşmek Muhammed Kerem Bekir. Fermu. Jibo ki sabotaj çene be ecari kontrol dikim be. Slavred mamostaj bu. Slavred. Terşava. بله Slavred mamostaj bu. Mamosa gelo rengde tavangi anji embejin distinin anastinin. Yani renkli de mu karin nasıl? Kazanda bu tavangi. Le pricara kim goti yani teva yani beji şveki navder tem bikare hingi de be. Yani bu kadar mesela yani ev keçeki çavra şer ve dere ne tavan. Le çavra şey gut ve dere ev yani navder bu ya navder idi. Yani ci keça çavra şkit yani beji. Başa mamosa gelo. Eja amvarın yani damaz bizim ne tavanda kastamin ji renklerin çavaniye ne yani renklerin resenin eskala ye şanidan nak ye şanidan veki cinafken te tavandır o mesela vimrovi am diyeceğim o her vakit tavanga hatta basi navdere dik bank hesan ya jiye hejmarim disa olsa mesela yani çar kesan bu megot ya büyüyor diyeceğim am kala renklerin çavaniye dikilmiş renklerin resen وكيدين ما مستنيفسكيجي هاتنا مثلا محمد يلماز قوتيه قالوا ام كارم ببيجن متى رودي قوت ان متى رودي قوت اجازه في نمونيا محمد يلماز تدي كابكم بحثه اكيد كل مثلا بيجن حوالي محمود تمام كلمتي انا برسك وا بالكش روجانه قال لك كسلي راسات تجلي راسات يزبان كمان بيجن حوالي محمود ان حوالي محمودي ان حوال محمود دور ده عنوان هي ان رافك هي ان خديتي هي امي شو حوال محمود حوالي محمودي امي شو واجد تدوك yani mukhabil duyu var da zaman bu kadar müşkilek yani ham bir avayı en bejip yani cana ev diyarda çeydi be mesela zaman bu kadar avayı ki jüve müşkileye xilastı be o yani re ki dibine bejip ev re ciye xadı gireme de Esaban deme davi hev dedin jibu bej mesela Heval Mahmud jibu em bejin evet yani banglekirni و Heval Mahmud jibu khadi diye bejin ku Heval wiye falan bej Heval Mahmudi yani şu Heval Mahmudi pır zede pratik pır zede naib kar mukhaben yani eğer muhabike bej Heval Mahmud بلا او بمجين بانگليكرين به يعني حوالي محمود يعني نظام روكا تشاور بك مجين طبعا جم روكا خوشو مشكله خلاص بك يعني او جي دبي اب ديناميك الزمان بخبه كي نكو زمان زان ام بيجين برجارن ام بي هول ددنكو زمان زان هول ددن مشكله زمان çaresir زمان بخ çaresir يعني او جي خناغه واتلي باردك مثلا اوجي پر نه جي خدا يعني نه راسته يعني زمان بخد به مشكله çaresir بكز بيجين باوكي kolektif ام بيجين او مشكله به çaresir كن بيجين ديناميك زمان بخد çaresir نواجي بيناف برسكوي سراوك هي ما مستدر ساده برسيب زمانته مقود كفا ما مست سامي هات تجي برسه جواي بيناف تكاري مخوفنا خلك كرم سپاس و مستند سلام و مستسامی ما مستند را وکبو من هیچ ما مستسیدو پرسیم فقط هم دک بله طاف بون یعنی گلم پری ما مستمگود دپتوکات دا جهت نویساندن کو دبش هنه افتش روجاوای کردستان جی هيا وک ما مست تنگزار جی گوتیج دل قرطاف او پیوک بکارتینن لیتر
وكميناك كيتا نبيسه قرطافين كيشان بندانه قرطافين كسانه هنا قرطافين طوانجه هنا قرطافين بانجليكرين هنا برصامن يعني دبن كيشان دانه متني كيشان ليكر فام دكن اللي تقالك تش بندان نبيسن افتشتا يعني راسته تبي وصوره فير كرين ياجي اولوی داری قطرافا يعني وكي ترمكم اوان بيجي مورفولوجيك يعني كيشان ويدري declination اوان بيجي يعني او دما كنت اقول او بيجي او دما كنت اقول كيشان نافدرج دكبل نافي كيشان ليكلج دكبل نافي اجا دكولتا مثلا كيشان نافدر توانجا كيشان ليكري بيجي يعني conjugation بيجي يعني يعني جبوكي او بيجي قطع في بيجي جهبت جدانا يعني هي او بيجي نافدري قطع في نويدك بيجي يعني افكرني ده نفس كريكت به از باول برساوي بنافكرنا يعني ليه بنافكرني ده اجا شنو كيشان مرود كره يعني شنو inflection يعني inflection مرود كره شيء او بك يعني یک inflection سیوانه هم بیشن انگلیسی دا و هم بیشن declination و conjugation declination جبو نافدر آیا یعنی توانگه conjugation جبو کشانه جبو سیوانه نابه کی جداتر yani براستی نه هات پیرامون و منه دیتیجی جیکی کو خاطبه بکارانی yani وکی پیبک سیوانی هم بیشن کو هر دیج بگرن خبر بن بانی خوا yani گلو مرو کاره کو هر باریا میر جلالت تو کار بینه yani نزانم او yani چقدر کار جیوه بگیرن نزانم bu şeki ötür ne yapıyorum şeki hoştur şeki مامسته بری خالصه از پرسه کشته بکش بر کو دوم گله کی بحث کر گوا کو من تصنیف لکران یا کو رزمان اندهاتیه کرم گفت لگوری تج بو چه رزمان کردی ین کو بداوی تن انسان کش هفدو دوباره دکن امی چه آوی پرسه شیرو بکن yani ez bejim naha damaku ev dibe em bejim yani damaku ev kes ev dikin lguri dane heba xwa yani rezman dinivîsin yani ji ku girtin benemiş tedrisata xwa ji ku girtin ben lguri ve ev dikin bejim ejar damaku ev bu em bejim yani ya pir jarmis müşkile mesela bu bakur ez bejim praniya wan kesin ku ev bunem bejim jibili Türkiye bir zamana gidin نزانن کردیش هم بیشین یعنی تنه کرمانجی دزان yani ne kadar mesela بیشین رزمانا mesela sorani yani başvur istifade ederken berhemedin ye بیشین kurmancı hatta ne kadar niye alfabe edince ya işte ders berde sevan çıdı binen بیشین işte çend rezmanın kurdiye hey taybeti rezmana samitan. Yani icadı vardı işte ya her popüler ki cana hani ki popülizm hep ya her popüler ki cana hani ki dve çerçeve o segdicene prevan şu ba avay ki yani direkt ya en direkt xandekarım şagird emili. Orası jere. Doğum dersi de jigot. Bu ev rezmanı ki van pen sare davin da hatırı çakın kopya rezmana samitan. Yani kima havcedidin ku rezmana ki nubni lisini ecnab dernak. ایجار وکی میگوید یعنی دخوازن هول دیدن یعنی گوهرتنه توی چپکن گوری خواهد لیه یعنی آراست میبخواه مثلا تبتی اوه به تزاخواه و مخواست از اینک جوی چرچوه اوه درکرم tabi بار منخبات گدیج کرد بانی وقت مزبطم یا دا فرهنگ اوه ترمین زمان ناسیه خاصی شسته ترمین زمان ناسیه hatibun ev kirin Kurdi zekilerin hatta radayken Kurdi avan hatibu navli hatibu kirin bejin benasekirin avan ma liser min bejin yani saleke serxabeti bejin bitabitil goy ferhengi juda ye bejin bukasi şeşhaf ferhengi linguistik yani bejin işte yek jwan ya David Christile o gelek edin bejin duhabe Türkiye bu mesela hem ya kamile imerwana ya boğazı çemci ya bizim berde var berke var vardır yani gerek evi mesela
فساد ده أسباب يعني ترمينولوجيا بيجين زمان ناسيش أجبوه كي يعني وكي مقول مخالج جديد كوبر زي دوباره ده بيجين حتى راديك مخاص أول يعني ويتش شوي بشكل ليه أبي تخاص بسرقة تخاص أردن زانين أيش تخاصم شوي شوي خلاص يعني أجبوه كي هنا كي الدلو هذا اللي قرني كده يعني أجبوه كي هذا من أكيد بس أبلا خبدن زماناتی کارگیری یعنی فانکشنال گرامر مثلا یه رول و پیوری بیشتر یعنی چند نابودن هنر بیشتر بالا خود دادن موانجی کامرود کرد چهار بکن بیشتر تراده کیا چومسکی نو کرد چهار بکن کد زرگاش چهار دکارده جوی چهار هی یا کلاسیک یا دوباره کی دیگر کردن بیشتر یعنی از یه بیدی که معبال دیجی جوی اولی تک هنر کدیم تیسه کدیم جی هندك بك ذاك من قادر يعني جون مثلا شفنا أوي بيجي مثلا هنا خبرات دلوقتي هات الكلمة خبرات بيجون تبدي خبرات الكازان هي أرتقي أيوان دلوقتي باش يعني كل ما جاء يعني كل دي حرامك يعني نظام دست نخان أو خبرات الهجان بدي خبرات قادر زيادة تربل وهذا حتى مثلا قالك هبلا بيجي بلا خوانا ده أوي خبرات ماكنزي يعني تشابكاني جرينجر مثلا كتابتي او جدا كم مثلا يعني او يعني بيت بروح بدون ما خواتين زيدت يدي درفات هنا كم القاضي بخبط وفورمين ريزمانيه كنا كتنا زمان جرامر انه وان سبيسيفيك مثلا سوان نفاشي هناك فورم هم يكون ببيت كذا مثلا çünkü هذا دربريني يا زماني وتب يعني هو أويان بيجي شرشوية رزمان خو برفرهتر بكم نكو أو بكم بيجي ويد دولمنتر بكم وهنا يجي بكارم أو بكم يعني بيجي دابش بكم يعني خلقي مثلا تاني هم بيجي مثل مورفولوجية مثل سنتاكسي مثل فونتيكي خباتن تابت بدها خباتن تابت مثلا هم هيج كلمة يك خوش نكتة مزارع براغماتيك سمانتيك فرد سر برا فرد سر برا هذا قال لك اخوي يعني دجواته وهمواته شويه درنكي burada fikrime yekin ma wese to min دوباره bahs kirim bu pragmatizma zamanî hiç rezmanê Kurdî de nebûye babet yani ez bir bijim sujete jî ji ber ku te rezmanek nivîsan îje evê ku xwe rezmanekê binivîsîn mecbûr bi tesîrat edin İşte kişi duvara ki ya kesine bu azı samitan zede kesine bu istaka ki aras bergaha xopu bu harim jere kedim bulan samitan bir far zamana xopsi avaya berfrah kir u jarib xulxazi dekir de avana teçikir ma musta wan jwa ketek yani je naz bijim bu ava yani o heger derfet hebin evzaninge geç bibin yani hene giji bejin derfet çebin insan mesela çerçeve Türkiye bişkin yani bejin زمان الدين هي بين زمان الدين بخوينم هناك ويا اوتر بلان بيجي يعني باشتر بلان نفشين زانا مرحبا بخير هاتي زانا شو هات سجارة هات دوري خالصة حسن ما مستوي اللي بيشتي خالصة ما مستوي تنجزر بخاطر بيه ويا الجميع نكارة استخراجه خالصة Eyvar baş mamuste. Eyvar baş. Pirsamın liser daçekin hebdudani em dibijin o hokerin cihe. Gotinek pişiyon cemeheye dibije ew jibin berfê çûye bin baran. Gelo dibir de jibin emke çawa zanibin daçeka hebdudaniye li hokera cihe. Tedî me kirim me qala ew kirim me got yani dema em قال هوكر ريدكين بهم دو أصله هلدندس يعني على وكي همانك هبوكي هم هلدندس وكي همانك هبوكي أو هوكره ده وكي بشي أخذتني بيجي وكي وكي يعني شو داچكين بيجي داچكه هبوكي شبن إجا ده دما كتبو جبت بيجي هوكر ده هر سي بهبر جبن برفي يعني جكو جبن برفي أو بهفرة هوكرة جهة ليش جبن داچكه
داچك هبداني هذا فهمت يعني جبن بخد داچك هبداني جبن وجبن برفي هو كرا جهه ممسك قاعدة كسبت هيك وأن داچكين هبداني وكرن شهش هبدا جدا بكم مثلا يعني دبي بخد جي يعني دمك ما برسكل ما يقول مثلا لكو جيكو بكوفا يعني بوي برسكل برسوا دبي جيكو چوكو جبن برفي چو بن باراني يعني بن باراني يجي بن باراني يجي وكرا جهه برسك من جينا جهه بخوازم بيتر سرم دا زلال بهم او جنابا شانيدانه او حوالناو شو حوال ها جنا يعني جنابا شانيدانه بسري خطي بكراني يعني يا دنت برنابدري شو حوالتين نابدك حوالتين او قولا بابام دبيجن او قولا تقول اف قولا بنت تقول اف قولا اللي بيدري اف جنافك لتقول اف قول صورة مثلا بيدري اف قول اف بيدري دبج رنجير برنجير شانيدان يبيش حبالنا بشانيدان يقول اركاويتك وقت يعني عم بيجن قبل اركا نافدير ده خويا كرن ام وش غجر ده بيجن بحبالنا تيب برنافدير يعني اف قول اف برتيك اف مروف اف دار تمام وكي في داري في قولي في برتوكي فان مروفان الاكسبانس خالصه نواجي دورا ما مستا انجزاره ما مستا كلام كنت كريم بلوكنا خو باشي از بيجي جبو كسي كو البرنامج عملنا باشي سيمينار ك ما مستا تنجزار جدي هبل سر هلبستي وتحليل ما مستا كلام بس ايفال باش سلاف بو هميان كاكسا بلاستي از نظام عفسه سوقين صلاز لنفسم فاضي زماني واستولي هفكر بلاستي يعني اصبحش كان ناس زمان دكم بهتلكوش في صلاص كنا كود بيجي لباي هفدكن ما مستفيس مش من لسه قلت له اجواء فهمناكم ونروح بيجي زمان ناس بلاستي يعني بلكي ازاي باي فكي بيجي اصبحتكم فرنسيه كابراهيم كو نول بيجي من صلاص دبيجيت بيقولنا كود شاش الجفاكي ينجي القادي ينجي الكولاني بلابوي تشيتراج قلتنا كود قاموسي دراست يعني فرنجي دراست فيها زاني براسي افقرتاف ونزانم شو او اگر يعني تشتكو از نزانم من خد يد لانغوستيكي وادجي ومايكل جي الفيديو او حتى كو يك ترمينولوجيا كي يعني ترمكي بكارتني قالك هلابا يعني سوسيولانغوستيك بسيشولانغوستيك فينومينولوجي فونولوجيا فونيتكس ازيوا ويعني شهمو اليان حتى يجي الي جيفاكيوا هم جهدجي ون يعني ازولو بيد حسم از هسدكم في بي ونفا تيجاتين بيكو لسر لكولينا كتشبوبي يعني قرطاف بوتش قرطاف ونبيفك بيفك تي بيرامن زغروس وما مسترزو او جزوفا دغوتن بريوجي يعني بلاستيك بيفك ويتشتبك يا دوات تشتكي ديجي هي انها بلا مكشان خشكا خالصه بس وتجي تقو اف الباما تشتكو استزانم نيشان ترسانا نيشان اف نيشانا نجنافا يعني بومن نجنافا الاف نيشانيا اف شف اف كاتش اف كور يعني اف بخور باي نيشانا اف هيلك يعني ترم قالكي جرينجا كما يقولوا بفيرنجي دوغاريني بيكو لكولينا كزانستي دهمية هيلاندا لسببي از ذهنكي كوكو كشاكي كشاكي ديجي يعني نهاد وقتكم قلنا شاز د موزيكي دا وقتكم تيلو او خراب بأفنا شازا يعني وقتكم تبيجي والله شهر خندكاران برتوك خند لباما اسطوريما جبريا مرديني ما ترقفات ولو بيجي عجب فيتشوت وكا فلاهي الجماد بكريفي لا طوماتنا يسلم مهفان يعني اجي كشاكا قالك مزمان نزال بقولوا اف تشاوا هاتيا كو تشاو خندكاران
خوند پرتوک خوند راستا لچار خوندکار پرتوک خوندن جبر اف لیوگل بو من لسر چار خوندوانا نسل پرتوکیه اسپاس سپاس خوش. نه مثلا ترمینولوژی tabii اوه yani herkesi demek o kiriye yani yel beri xo yani nehriye beji ke çıgotiye çava gotiye yani hatta eğer evvel mesela evi diğer xabate yani as çapı beri de tabii demek ki got mesela navleki gotiye falan kes vaade beji bevan kes hatta jareki ماست زنان اوش که رخنش که بود بسات بچی من سر ملت هر yani بچی جیناف که işte رشته کردو ها گوتیه قانون کردو ها گوتیه işte نظام آپ فقی و ها گوتیه سر ملت هر yani جبوی که جبو پرورده مجبوری تو ترمکی بنقینی او yani بچی او همین زمانه هی yani بینه مثلا بچی گلک بچی او گرامرین جدا جدا او بینه ببینید که گله جهت جدانه yani İngilizce şu sayede bejin de Kürtçe de Türkçe zamanında şey gele kadar virenge jehت جدانه İşte demek ki xazi ev ki mesela zanistekte avakimin pedagogiyette terminoloji he xazi mecalet ki bejin ve bejin yani te navekili tiştabıtı mecburi mesela ha ماجي مثلا من بخار حتىج من هاتين من نافين نور لينك نجبكو قالك نافين كو مش مي جلالات تقولي من شاش نجي من ويا باي هشتنا مثلا ويا باي ناف ايجار مثلا جلال مثلا جناب كي قلت برو ناف يا بروج كو يعني بروج فرنسي يعني بيجي يعني ايجار تقولي مثلا قلت برناف مثلا بيجي بيفك مثلا هناك ازبار رشدي كرد بيجي خردزات مثلا يعني اجا ما مثلا بقول قرطاف درسدا میگفتم قرطاف مجا اپ فقیه گفتم اپ فقیه چه مرانگوزی yani چه خردی yani مثلا دیگه belki zanlı mesele başladan digo tamam dikine parça pevat dikir büyüyor yani ciber kom hep beraber otorite me navendici tüneye bejim istemek me perverdeyici tüneye ببینه کسی که دیگه نوی جدال تشابه که او اوجی بخاره مشکلی داره مثلا جانا تو خازی کل بکی کرد به مثلا اوجی yani نه مثلا میگن işte یه روجابا اوی که مثلا یه کامپ مخموره تشکی یه میگن بهدینا تشکی نوی که دنه میگن چیزام یه اروپا نوی که دنه یه باکور نوی که دنه yani otorite ki navendî tune ku bangişe bigine heviyan navê ki lêbike û bêje bila perwerdehiyê de jî ew nav bên bikaranî bi avayên bêjin hemî civak ji vê muşkileyê xilas bibin. Dema wisa bû jî herkes aliyê xwe ve li gorî zanîna xwe li gorî têgihiştina xwe wê navekî lêbike ji bo ku divê xebatê bimeşîne bêjin. Ez naxwazim cêdê dema te bigirî ber ku ez zanim tê herî aramî bînî ez Ali Abdo te pirsa xwe lîskî kiribû min mijdeleva te pirsa te ji mabûs nekir ez ê tenê dorê bidim war gotan ya duyemî jî ez bêjim ya mamoste yani mesela xwe jî got yani mesela KSSM ya pirêjmar wan yani ew awarteya ergatifiyê di hemî devûka de ji wisa yani hemî devok jî dibêjin em bêjin wan çar pirtûk xwandin yani kim kes yani ez lê rastime ku te herêmê bêjin wan çar pirtûk xwand dibêjin ku wan çar pirtûk xwandin bixwe ew e ev tekana istisna ew e yani bêjin awarteya ergatifiyê ez bêjin di kurmancî ez dorê didim war gotan keremke ez zana dixwast tişekî bêje zana dibêje mikrofona min girtiye ha belkî بگو قیش جمعی کردیه ما مستزنا بکنه تذکر کنیم. آواز برای ما مسافر سپاهم که پاشد. وار بورتان کرم بکن. باز شکوکه داز باز ما مستجر خیرات. ما مستزم اگر ما مستزنا جهاد خواستم ویا بپرسم و خباته که وقتم نبضم یادم شاندر گریتایی به مثلا پاشیه و بیا و چه قصر نشته مینا که بیش دیگه هری بچک. بلکه حواله که بریم هنگ رخنه که بیا من
شرحنا كرنا باتر او رحنا هاتين لسوا نقاش بكرنو جوه جوهره كدر بكبدي باشته از به فکرت من لاز وصلت بيجم بانجام و راست بیس چهات یعنی تشتکات گفتم اینا که از بيجم از بخوام مورگر کم کوری راست بیس که لاز نرم کو یعنی برتک درت کردن پیش برید یعنی ورگر پروتکل میگیریده امجی ادیتور انگوی و شان خانه چاپخانه استاد به نبیا پیوان وی چارچوبی ده مثلا اون چه هم بیشتر در کبیم چه هم نبده حزیم یعنی یا مجزانی جمع جویج بون میراته سپاسیات که بس خوش یا نه یعنی او هوزانک بو خباتک بو مکی مگوتی یعنی جرباندنه بو جبو کو هوزانه بیجبو کو مگوت نقاشک که تنگازار گوتی مثلا امجویم داره مشکلی خلاص یعنی کمک انسان هاتن به هر دفعه نقاش کنیم بگرک سازیه شیوریم بگرک کسان شیوریم انجام اکتر کتوله یعنی ایجا tabi لنبری ویجی مثلا اوه که با میجی یعنی کبنه شوپی اکل جدا هنه مثلا ببینه و دویاده تنگاسی مثلا بیشن بکی مشکله که خباتی سرکه او بکن مثلا بندن دیتنا من با آوایی که ام بیشن اف سازی دوی باتنا قانی کرن و کسی که دویاده هنه که تخبتن دوی زیادتر بسبب تب گریانا او بکنه یعنی ام بیشن نقاشك باتا كرني بشرا بكي او بمنا بيجي تشتكيديش هيك خبات يعني قالت تشتكي ملسر بريار نقرت نجيب وي اباي حتى نبيساندنا بيجي يعني وقت مثلا دهي والتي مثلا بيجي قالت تشتكي وسا ما قلت انها خباتا قدن بردام دكي خباتا فاريانتان بردام دكي بيجي يب رسميسنا بيجي بيبان خباتا ما قلت بلا خبرت که پیشتر به چاپ کردن مثلا هنکی اول نقاش برفرتی یعنی ببین نبی تمام كنت تشتاق ده كمان نقاش سر شيء دبن او دبن داويه ده ما ببين يعني داويه ده بالنسبه بيجي بيجي او بهرك يجي خو ببين بيجي يعني اذا كسي دفي هناك يجي او بكنا بيجي يعني بقول نجي خبر يا رب ببن برا خبر الدنيا غير كتسريوان بكن بيك بينا غير نكسريوان بيك نيني يعني راستي بيا وجهه زادت نقاش يبقى يعني زادت تبي واردان بيجي بس بين نقاش كني كان جوين سر بين كني بيجي كنت تشتين كبراستي بمشكله درخن عليه يعني جرى تتسي عليه توريكو براستيكي لبراتيكي ده نامش مثلا راستي وسجه يعني جرباندنك بو خباتك بو من يعني مخ دبيا مثلا ميناف از بيجي كيك رشود دبيا بو يا بشتر نبو يا بشتر بو امضا خنکشن انسته پاریس دبيا دیوارده زلالیک چی بود مثلا هم عبد الفتاح جي امضا خنکشن ما مستوجي جيركشي ها هم عبد الفتاح جيركشي ده هم جو پر بزیده بشتر نبو يعني جوین يعني بگشتی سه چهار جوین ما فوی بوجی برکو کال بوجی من خو زده موی بوست راستی وی اره يعني لی كراشو هيجي مثلا همي خباطه ده اول نابنده ده نابنده خباطه ده يعني وكي مو انها لباكور ام بجندما او قلت مثلا خباطه زماني قلت انه چند نابنده مثلا استيا ام بجن فارسي وخباطه كرما كرمانجي اوك بنجهينه اوتوريتيك بنجهينه مثلا ديسا لباكور ام بجن او استيا احمد شيء استيا اسطنبولي يعني دردور ام بجن روزنامه ولات ام بجن چاپمنیا کردی یا لاوپایان جوان بگت ارکنا وان نگرت پر زحمت مثلا کار زحمت ده بونو من اگر ام بجن دهان تلویزیونی کردی هن اگر وان ابي قبول نکر نامش ناچسی یا جی مثلا مجلس سازی مهنه وکی مدر يعني کردی در برای ام بجن işte استیا کردی سزانم دهان سازی مهنه اگر وان اري نكر او بريار بيكناني بتجيبونا ديسا بدهم مشان خانه هنا اگر ما مشان خانه بيكناني پر كار پر زحمت ناخذ نقاش بسر ورك يعني او اگر دخوازه او بمجي اركنا قشتي بقرا اگر ناجي او يجي وكي خباتك جرباندنا كم بيجن وكي خبات الدن بمنا بدمي رايا يعني وي اباي بدومه يجي هناك جنوبا كشف بكن بيجن بشتي دمان بيجن كادوين بخباتي او بكن بيجن بيوي سي خراب هذا خباته ابدا يعني يعني بال دبان خباتي وهذا بيجن
şuna yani dibendî zêde dibin. Wekî em bêjin parçebûnek Cinuba çê dibe. Mesela hinekî ev e yani vê rewşê sazî divê bixwe hinekî biriya xwe bide ket serê wan neke ew bû divê pêk bînin kena jî ew e. Ez dibînim ku mesela gelek saziyan xwe nedaya ber vê tiştî yani. Belki mesela Enstitüya İstanbul'da jî bêjin xwe nede berî taybetî tenê di hin çend xalan de bêjin. Çizan işte Enstitüya Paris'e olsa ve şan ve evime projeme xwabûn mesela xwe nedaya ber. Tam gelek evime televizyonê me xwe nedaya ber. Yani neyê başûr neyê jî bakur diye de ew nebûye. Ya servet demek ki xebatek pêwîst xebatek nîqaşek berfireh pêwîst xebatek pêwîst nizam. Mamoste zana bibûre gavate got mikrofona min girtiye min fam nekir ku bixwazî ku mikrofona te vekir min got qeyk mikrofon ji cem te naxebite. Sami Slav'da harekete ku mikrofon girtiye aziz. Ana mugat harekete Slav'a yuvargirim mali ava na bi setişta dixwazim bibêjmeke destûra hebe. یک اگر مثلا دارچک بیجه یک دوی مرب جالیه هرنگی بلوان بدره و واطین و دو جی دناب هوا که دا سنتاکس دا لیب میره جبر که دناب سنتاکس دا جو وظیفه خوی اصلی بدور کبن به رول و ارکه در راده بد لیکن تو وک ببیجن لکسمک یعنی بیجه که فرهنگی لیب میره تو بیجه اب دارچک اب هوکره نظام اب لیکره اب پلان اب بیوانه لمیراد دوا بود که به پرانی تشدین لید قومن جبری و یکی اساسی تابع فرنگی تشتکی دنه هوا که داد تو وظیفه بزنه بیل و چکلیش لیهری دو او مثلا سامی گو و حوالج رخنه پینن بیجه هر کس تشتکی بیجه اما بیاب کی بکن یعنی دراسه دش خوانه کی ام بیجن گرامر آماده کنه آوای کی هم ترمین جدا اگین جدا چمپی جداش خورا بکار آنینه و چخم به سامیرا وها گو میگو یعنی یا تدبیر دیپلوتا دا ببیجی فلان کس وها گوتیه یا جناب متدا نبیجه جبر خباتا که پروردهیه تا چو ترجیح کنی و ما بکار بینه وکی دل پر زحمده تو قریتی که بکی سر بی تکنولوژی و تشتکی دونه فراسیج گبا که مرب بالا خوده همین خباتش دو پروردهی بالا ولی به یعنی کتاب درس مرسه جدتهای و خوددن عالی یعنی نه که حتی تدی هم ببینن چاپخانی نشان داده وقتی نه که دیپنوتا یا جی هم ببینن رفرانس ناب متنی و در متنی تشی و سنا که جبر که ما بس لبرچه ما بس اینکرنه جبر وکی خنا داده ودری او مثلا قرطافه نه ترمک مرنگوزی یا خراتیه بو ترمک حسینگریه یا حدادایه yani mit taybeti ve çakıcı apı fakir pırsit der kartab yani şputi jmara xarida tabi hen devraja bejen qatab ya ji qatab bi payej dibejin bi bayed dibejin ew gava gisin dişke herçe je dibe ku dibin ba hada da jardan peva de kelinin keldan yani Türkiye dibejin yani kaynak yapma kurmancayı bejin keldan ku bi hava jardan dikene jwere qartafatı gotin mesela Celadet Bedirhan ابی بچن سافیکس و پرفیکس گویی نه پیرکیت و پارکیت یا مثلا آفیکس نگویی یعنی قرطار چیه نه یک پیبک بچن یا پیبک علاوه تمام ترکی دا علاوه برش بو هر بیش دهاتن گوین پیبک روزنامه جی ویراج پیبک ته گوین اگر کوی ابی بچن روزنامه ته هی حد داوی حتی تشتکی جدا لسر بلا دکی ویراج مثلا پیبک جدی بین پیبک روزنامه مثلا اب تجاره کم بیدر که لأوج علاوه عربی جت مثلا ترکیش هر دیارش بجن اک یک کرمانجی مثلا زوره نبجن اک وکی گونه یعنی هنگ بجن جبو پاشکرا مثلا یاش پیشکرا پیشینه و داوینه نظام چه هر کسیش که حقیقتا enflasyon termayه امی قبول دکن مثلا گاوا بخوجی دکتر فرنگی داشی سامی شاهده مگو بابا یعنی شاشی یک بیشی بله یک شاشی به دما کو یک شاشی یک به مرد کارا حتی وجه یک شاشی بگویرن نه یکی زیادتر بس زحمته ایرو هم دبینن یعنی او تشتی کو ام هیم بونه ام نکارم در جی بردن مثلا ببیجین
یا خو راست نویسه کم هبو نه بلکه ساده هشته پلان بیوان هر وشخانه کدی راست نویسه کیه قدرت ام ببیجن یک ببیجه از چه ناخوازم یک ببیجه از تن ناخوازم یک ببیجه تو ناخوازم الان نری مثلا جناجمر خواستن از بو وشخانه نام نه حوجه دبیجه تلگوری ما سر راست نویسوان رداکسیون بکی مگو اگر کلگوری و به از نابه خو وک رداکتور فلان لی نانویسم لیک وکی مب از بنویسم و گاوه مسئولیت عایده منه و مسئولیت وکا خو بکن نابه ننویسم از بیاوه دکم دیگر کزانه فکرم جدانه میوات چا بکن پروبلم ببی رنگانه براستی جی گاوا کتدی تیج مبتر بید دبین چما کرد ناگیجن هودن خبات کولکتیو ناکن درد ما چاره نا جرا چاره نابینن پرسگره که ما چاره سر ناکن اینجا گاوا گیجن هودن تشتی که امروز جه همی ناکن درد راسته وی گاوش نقاید بود یا وی خوش خو امروز گرموله کبود لی او گرموله هی تیج بیرکرن یا نو وکی گرموله اکتدیتن وکی مداخله اکتدیتن وی گاویله که امروز اب راست ربر راست نویسه یا سر بنویره سه چهار خالنیه میخواشه یعنی اگر اب راستی که نرخاندن زانستی لیکرمه یعنی چما یک جه ایا بریا یهیه یک جه مثلا ببیجن پاشتاچکا داو رایه یک جه او مثلا اضافه که به شکلاتی پیش نیاز کرن یه دن چنه مثلا هم تفکرن ببیجن یا تمام رخنه دیکی یک تجه نرازی کی جانن سامی بحث کرد بزن مکدوی جبیده ده یک جه هری باوی که تون ببیجن دشبری لیکه یک جه از بود مگو حتی ام درباره واریانت دا نگیجن بریاره که به شکلی به ربر نوشینه جبر که ملسر واحد سال هم نکریه یعنی سامیج مناقشه کریه همج مناقشه لیم دل تشک ببیجن مثلا این دلبر نه از نه سامیه یا نه علیه نه ولیه ما چگود ایدن چگود خباتك مشترك در كتير راسته او خير وبناء ايه محاميه امضا كلمه در هبه خير وبناء دي محاميه مدنا خدا چون نقاش کرده ما چر دابه قبول یا نه قبول انجام ده برهمه که مشترک در كتير البته که لنرينا خلقه رعایت کردن دام و دزگین و شان زمان علاقه داره ببینه مجنز و علاقه دار که الوستاوان مجنز و علاقه دار که سامی دزانه اگر نجبه پاندمی بیا مثلا صد نوی وقتش برکوبه نه 11 ماه مقدس قباطکاری که وی مجبوره که رسمی ما دابو پیشه خود که همون وان دام و دزگاه و شانخانه را هفدیتنی رو بکن تا چه راضی نه چه نراضی نه برگن دیوه یعنی او د پراتیک دا چه تی قبول کرن چه نه قبول کرن و ام لمجرى خب حسن بزانبن شتى قبول كرين شنا قبول كرين مخابن ابنه چسري بلكي ببيراو يادن جمگوت ديساجيا دياركر هلوستا بكارهنر الزمانن لي دخل ديساجي دامو دزگه عالی سیاسی و پچه جهت جدانه يعني ببيراو دمك الفابه مجيش جدا بود هيجي انتسنه کو او این مسئله وقت ترکی دنیسیم مثلا هیچ محمد امین بارد اصلا همون کارو خبات خود دور رنگی دوش لکه بجن و شاخانه دنگیجی به شکلی چاپ کرد الفابر ریات زجی ما مست بری که چه اپوستروفی بکارتیم آره او برکو ریات هزه او الفابه بلکی کسک دو کس نده ام بجن کردامد مثال کردامد هیچ سروید چه لی او تمنا الفابه ریات هزه عزیز مامویه اره يعني چه هي ثانيه بيجي الفابا جلدت او مثلا اسبرات این اسبرات مثلا هلمي ونهلمي ده او باباستروف خاصه حل بك يا بروبلم مدن هنا مثل نهار جامع نل حياه نخوده و برحمه خوش که اپ توريك بزوت گرکی تو باوای کی مچوا نویسید به ومبو سواشینه عبد الله وارلی مثلا ندگو پر گو پور ثابت زانم نقشه و سنه به نه وشاندن دمك فقه حسين وسا صار که پاشه گاو آبد چوا گاو آبد گونه که مدبج فکری خبر دایه از دیسا بیا جلادت نویسیم مثلا حلوه سایل خوش آمد شو
از بیاوی دنویسینم لی از سبی روش دزگاه چه بو اوتوریت چه بو از الوی داره و فکر خود پاریزم مگو سر چه اجوا که کسک وارد پاریزم ون کارن رخنه خو هر تشتی خو سر گرامر لسر ایملای بکن به یا جلادت بکن به رخنه خو بکن نخا آویدن هر کسک وی به شکلک بنویسینه آنها بیجن سامی دستار حمید دلبار ما خبر دا دگو بریارک صدا داوی گشتی که انجامین زانم کی چواب نویسینه از دست ندن نویساوان ای بابا کارسات یعنی چاوا چه دبه نخوا بیجن اج نویسکار دیویمه سامی جی و بیجن ابراهیم تو جی نویسکاری بیجن ماموسا مای چای تجو پستنه و هر 4 مش هم جهت شدن نویسینه یا خواندوان ربه نویچم که نه مسئله دیکاکی راسته لیلی مناقشه دوام بکن درسات جوی هم دوام بکن جبرکم من سوز دایه که tam ve saate az beylim ki mamuste sami biçe jberku dire biçe aram cemalat da pilay bitine باشه بروی از پیوا داوین از دیوونه شد خواستم نه جات کنم شو بتقدم مالی آوا گلکس پاس از پیوا داوین دیدم ماموسته سامیتان جبو که او بخوا درسی خلاص که کرم که ماموسته گلکس پاس بله گله حوالا ساعت آوا خوش مالا آوا ایجار شخوا مل داشته گشته بود درس پیشی میشه می بدومینن مثل روی میجاره خبرت خوب بدومینن نه بخاطری شو ببینم خوش گلکس پاس ماموسته شو ببینم خوش بخاطری د دورا کارانتینا ده عملیه های بون که جخوا بری تجی و وارو قاد دبو که درسین کردناسیه لسر زمان و ویجه و دیروک و جواک و پسیکولوژی و فلسفه و متودولوژی زانستی هبه لی هر وها وی کارانتینای روشک وها آوا کرد که کسیم که درفتین پچوک پیدا ده کرنجی جه بی پار بمینین لو ما مبریار دا که پار امزانینگاه کردیا آنلاین آوا بکن 16 ماموسته اکادمیسین سپور لیکولینر ین کرد و بیانی کدقادا کردناسیه ده دخبتن پشتا خودان هفته نیزی 500 کس بشداری سمینر بو 110 سمینر هاتن داین آخر پرتوکاوی جهاده چاپ کرن لو ما ایسال مبریار دا که ام زانینگاه کردیا آنلاین دیسان بک بینن زانینگاه کردیا آنلاین جبو حمو کردانه به کردیه لخیرا کردانه
زانینگاه کردی یا آنلاین به برپرسیتی دکتر ابراهیم سیدو ایدوغان و گلک ماموستا سپور و شارزاهین دن. ما 24 با آوایگی زندی. او برنامه له پروگرام زوم، یوتیوب، فیسبوک و اینستاگرام با آوای زندی تین پیشکش کردن.